Slav hevanno hevidarım herkes başı. İro ve şanek taybet çetkim hevalim Ahmet Peldal kilekamine. Em li saziye ki gringi a Kurdane televizyonine. Çima em naha dve saate de bu arana jber daxuyanya keceki kumacvakên Kurdistanê derbarê komkujiyên li Sûriyê bi taybetî ya ku heteşe çekdarên biyanî bermayên Daişê ên ku hemî hatine nava heteşê de cih girtine nava xwekirine heteşê û niha xweweke hukmdar îlan kirine li Şamê komkujî pêktîne li hember Elewiyan tamam çend roj em behs dikin lê ya herî mühim jî daxuyaniya dawî a kecekê heye ka keceke di derbarê heteşê de çi fikre di derbarê seberoja Elewiyan de çi fikre ev hemî mühim in daxuyanî heye dixwazim wara parve bikim Ahmet Pelda te daxuyaniya kecekê bi qismî be jî te xwend aniha ez ê zindî de jî bixwînim bê hevalara helbesta kecekê li hember heteşê mesela pir bawekî vekirî dibêje em heteşê meşru nabînin dewletên ku heteşê meşru dibînin rewan nîşan didin jî ji ber van komkujiyan sûcdar in şîrîgê van komkujiyan e ev peyamekî ne zêde sert e Na ya bu derê qetiyam çê dibe insan tên kuştin em bêjin bi hezara insan ha jiyana xwe ji dest dane gereka bilezginî raya cîhanê hemû müdaxale bikin û bêjin ev qetiyam bê sekinandin yani bi devçî be bi çav a morê dibe bira bibe berê her tiştê ev qetiyam bê sekinandin û pişta meselê siyasî dîsa bê naxaftin ama bi vê avayê ev çareserî ne rast ne rewaye û mixabin her diçe qetiyam ji zêde dibe na li vir devleta Tirkiyeyê jî alîkariyê dide mesela em bêjin bawek pratikî em bêjin heteşe hêzê xwe yê ku yên em bêjin girêdayê SMO ewana çeteyê Tirkiye ne ew jî şanin herêmê qetliyama ew jî wê derê qetliyama dikin ji xwe hemberî Kurda çi qetliyam kirin wana li Efrînê li girê spî serê kanî zanin û niha wê derê dikin bi tevê heteşê valahiya wana jî leşkeriya Tirkiye hêzê xweşan de min bicî hêzê xweşan de em bêjin Efrînê İdlibê wan dera destek evaya destekkariyek û herin qetliamê bikin valahiyê we jî ez ê tu jî bikim dîsa mixabin Almanya jî Serokwezîra derveya Almanya Annalena Baerbock jî tişteke pir xeter got got mesele heteşê serokê wî ye em bêjin maaş nedaye vê gavê eger em hêla aborî ve destekkariyê bidin wana ew ê maaşê gel bidin rewşê ew be aram bibe vê wek mesele ew ê nîşan de yani sankî gel ji bo debara xwe serê hêldaye berê rewşa gel ne baş e ama mesele ew nîne heteşê naxwaze gelê Elewî bibe xwedan îrade ya ji mafê xwe biparêze wek Elewî mezhebê xwe bawermendiya xwe dînê xwe biparêze mixabin ev problem heye em binêrin ka di rojên pêşme de gelo mümkün e yani îtimal heye ku qesede balîkariya Ereban balîkariya Durziyan balîkariya hêzê navnetewî biçin desthilatdariya danzdeh li Rojavayê Kurdistanê pêktînin li temamê Sûriyê bi cih bikin hevan û înterneta me dibe ku hinekî zayîf be tona dengê me çawa ye dengê me baş tê ve gelo hûn jî bersiv bidin înternet zayîf be jî ne meselê ama em dewam ez ji were daxuyanî bixwînim mesela tiştê ku bala te dikişîne Ahmet Pelda tu dikarî bikevî navberê em hinekî li ser şîrovê bikin daxuyaniya konseyer vebira kecekî bi vî rengî ye di derbarê komkujiya li Elewiyan de li Sûriyê li Peravan Lasqiye Tertus li wan deram taybetî dibêje kecekê ev hefteyeke li Sûriyê li cî warên ku hejmara Elewiyan lê zêde ye êrişên li ser Elewiyan zêde bûne dê hezaran Elewî hatine qetil kirin dîmenê li ser medyayê hovîtiya qetilkirinê radixe pêş çavan em bi tundî vê komkujiya li dijî Elewiyan şermezar dikin di serî de gelê Elewî em ji hemû gelên Sûriyê re sersaxiyê dixwazin ji ber rewşa Rûda ye em gelekî xemgînin dubare diyar dikin gelê Kurd li gel hemû gelên Sûriyeyê û piştevaniya wan dike yani firqê naxe navbera netewên li Sûriyê di meha Remezanê de ku ji bo Mislimanan mehekî pîroz e xwînrejandin bawekî teqez qedexe ye pêkanîna komkujiyeke bi vî rengî hem ji aliyê mirovî ve hem ji aliyê Müslümanî İslamî ve cî xemgînî û kêmasiyê ye bi qasê ku sûçekî mezin e li dijî mirovayî gunehekî mezin e jî pêkanîna komkujiyekê bi vî rengî ya ji aliyê kesên ku dibêjin em Müslümanin em İslamê esas digirin bi tu away nayê qebûl kirin tu eleqeya van kiryaran li gel İslamê tune ye kesên ku İslamê esas digirin
وەکێ و کۆمکوژی قەتلکردن پێک ناینن دە هەمان دەمێدە دەمە ڕەمەزانێدا خوێنێ ناڕژینن و خوێنڕژاندنە حرام دەمێ ئەم دەزانن ئەم ئیسلامی ناس دکن یا ئەم ئیسلامی ناس دکن یا نۆرمال لە ئەساسی خۆدا کەسی ئیسلامیش خۆ ئەساس دکن کۆمکوژی پێک ناینن خوێن ناڕژینن ji xwe dervey Remezanê jî ama bilakis yani tam yani bi taybetî di meha Remezanê de qedexeye heram e. Eger Kur'anê, eger sünnet, eger tefsîr yani ji referansa Kur'anê İslamiyetê bên şopandin ev gotin heye. Lê mixabin ev hêzê dijmirov veya vê avayê bikartînin meha Remezanê ye em çi qasî cihad bikin em ê ew qasî hem ser bikevin hem jî em ê biçin cennetê garantî bikin. Yani ajitasyon propaganda xwe gir dikin bi vê avayê êrişên tûj êrişên hovane teşvîq dikin. Mixabin ev hem wî alî hem jî alî Tirkiye evaya berdewam e ez hergav gava qala vêya bikim ez gereka peyva Tirkiye jî hema peyva bikarînim ji ber ku ev ahengeke planeke her aliyê bi tevayî dimeşînin aynı tiştî niha li Bakur hemberî Ereviya devleta Tirkiye hem meseleyê bêdeng dike hem jî em bêjin tûj dike yani metirsî ew e Tirkiye jî em bêjin hin tiştbênê hem grup êriş bikin û bêjin bey devletê me xwe ev kiriye halbuki pişt hemûyan jî mixabin hem li wir hem li wir devleta Tirkiye jî heye yani. Ama işte bêjim eger qesede bike nava hereketê ber bê Şamê ve pêşkeve ev konjonktûra siyasî ya îro ya li rojata navîn temamen sirûbin dibe. Beran ji bo vê jî konsepteke navnetîwî heye niha gereka raya cîhanê bawayeke eşkerî veya bibêje ev qetliyam gereka bê sekinandin ne sekinîn wê wextê müdaxaleye navnetîwî lazim e mesela koalisyona hemberî Daişê dikare vê hêlê ve jî müdaxale bike hêla hewayî müdaxale bike û dîsa biryarê bide hemberî wan gavak operasyonê bike qesedê ji wextê hêzeke beşeke operasyonê ye dikarin em bêjin tevayî hin gavan bavêjin heya bigire Dürzî û Elewiya jî bikin beşeke koalisyonê di vê çarçoveyê da müdaxale bikin piştî müdaxalekirinê jî dikarin siyasetekî nû rê bixin ev mesele heye yani imkanê vê jî henin dibe ku roj bê ev bi alternatîfeke mezin. İhtimal ne dure dibe em xwe ji her tiştî re amade bikin yani wisa bêhêvî nebin. Pêkanîna vê komkujiyê ji aliyê Rêveberiya Şamê ve ji bo pêşaroja Sûriyê xeteriyekê mezin e. Ev yek bawekî zelan nîşan dide ku Sûriye gelê Sûriyê bi tewlûkeyekê çewara rûbirû ye. Divê ev tewlûke ji alî her kesî ve bêdîtin herkes li hember vê yekî helbesta xwe nîşan bide. Divan şertan da radibin dibêjin bila qesedê YPG çekandayîne. Tevî ku zihniyet pratika wê baş tê zanîn jî basa hetişêrke piştgirîdayîna heteşê bêdengiya li hemberî vê komkujiya ku hêzên ku bi piştgiriya xwe heteşiya rewa dikin bertek nîşan nadin ev divê şirîkî van sûçan e. Gelên Sûriyê ji ber zihniyeta mezhebparêz yekperest û paşverû bi gefa komkujiya re rûbirû ye. Yani sedema serekeya komkujiyan ev zihniyeta paşverû ye. Zihniyeta yekperest û mezhebperest e. Divê piştgiriya vê zihniyetê bi tu awayî neyê kirin. Yani keceke heteşê meşru nabîne. Ne rewa ye. Divê heteşe na wekî hêzeke İslamî da hata xuyan kirin tamam ama hatê gavak tu Müslüman bî tu êdî wê derê tu kîjan ew yani kîjan nijadî ne mühim e. Çi Türk, çi Arab, çi Fars, çi Alman, çi Avrupî nizam çi fark nake ama wana hatê pêşê kire Araba Sûriye Arab Cumhuriyetê. Yani nijadperestiya xwe derê nîşandan. Halbuki hevalê wan bile gelekî milletê cuda bi cudanin ew jî rad kirin hem nijadperestiyê bikartînin hem jî dînperestiyeke em bêjin radikal bikartînin mixabin vê gavê hêzeke şiddetê hatiye avakirin bi tevayî. Hemî mezhebên li Sûriyê netewên li Sûriyê eger karibana xwe îfade bikirana bila Arab Cumhuriyetî be em ê bigota xwedê ji Araba razî be xwedê ji Cumhuriyeta Araba razî be ya çi sistemeke süper. Mesele ne nave jî. Mesele pêkanîna wan pir paş re berûye. Hevan ez bidomînim pir zêde nedirêje. Dibêje gelên Sûriyê ji ber zihniyeta mezhebparêz yekperest û paşverû bi gefa komkujiyê re rûbirûne sedema serekeya komkujiyan ev zihniyeta paşverû yekperest û mezhebperest e divê piştgiriya vê zihniyetê bi tu awayî neyê kirin. Kesên ku heya roja îroyîn piştgirî dane vê zihniyetê bi piştgiriya xwe ew rewa kirine hevkarên vê sûçîne, şirîkê vê sûçîne.
جنها پیوژی برپرسیارن همو کمکوژیانه یکوی دستی روزه ده پیکورن جبرویه که ام بانک هر کسی دیکن کو تشتین کو پیک هاتنه لبر چاوان بگرن باوی که اف کمکوژیا هو یال سر علویان بتوندی شرمزار بکن لهم برویه که هلوستخوانی شان بدن ریاکسیون شان بدن تشتا کو دویل سوریه بیکرن دوی حولا جبو پیشخستنا پرگالک سیاسی یا دموکراتیک به یا کو همو گله سوریه جباکا سوریه پیکاتین چاندو باورین جدا تنها خدات حوینه هم بیز دیگه باشه تشتا کو پیشگیری وی وره کرن دوی اف حول ذهنیت دموکراتیک به یعنی از بخاطر ده هم تشتان دیبینم مثلا یعنی مثلا ویا دستی اوی ناخ زوری گلو رببریا خسر دنوا دیالوگی دانه به تشیره اف بانگا کجی کی نه بگاوی دانه سکراندن دیالوگ رببریا اری روجاوای باکور روجات سوریه دیالوگ خدایا سکراندن یعنی اف قتلیام نه سکراندن دیالوگ دوام نکه یعنی اویا محلوست خون نشاندن اویک یاد یمیجی گرک از اینکه جوات مرا و بشم یعنی اوی کو دقیقاً تو علاقه کو جهاد اسلامیت رانینه و گرک اویا بدن برچوا هنجران ام بجم مدیا جواکی دا هن کسن هن ترولن هم بر علوی هن تشتاند بجن دیسا ام بجن وقتی علویا کرد و ترک have problem اچید کن نه علوی کرد نه علوی ترک نظام چفخان نه نوان لیسته که اونا همون نیزکترین نجات پرستینه اویا فایده ترکا را چید به هابی که گرک جوات مسلمان به وی وقتی تایبتی علیگری مظلومان به بجن علویان را کمینتان را جوات جدا به جدا را خاطرستان را تکلیه خورد بکه آشتی و آرامی وی وقتی ساز بکه جو مبستویج اوه دوی چارچوبه دا مدیا جواکی مدیا آلترناتیو مدیا سرکه همیان بکار بینن و دستور ندن تشتهایا و پشتگیری نشان بدن و اف کشتن و قتلیام هولی رابه اویا جبو مسلمان جی جبو ملت مجی همو جور انسانان جی اویا گلکی خیر و پیروزه گرک اویا ویلی و گلکی حستیار بن حشیار بن هوامو از همه بداوی بکم داخویانیه که داوی دولت باخچلی هیه ده درباره وی پیواجوی ده پر عجیبه از باور دکم راست نابینه هندشتان کاز بنیرم از پیشی داخویانیه که جیکی بداوی کم لبنده بن نهاب خاصی 400 هوال باوی که زندی مرانه هوام نهانه که شکری بدن قناله مش کرم آخره یعنی دی بدون دبن آبونه اون عجیبینه اون پاروت کنی دی کیفاوی اما نزانم ندخوازم قنال دمکی کنده نزم به پیش که دبی جچی که که درباره هتشی اوسبروجا سوریه ده کمکوجی العلویان جاره که دن در کتی هولی کل سوریه لروجات نابین راسترین ری آشتی ذهنیت و پرگالا نتو دموکراتیکه کجالی ربر آپو و هاتیه پیش خستن و اف جی خود سپیره خوشکوبراتی گلام خود سپیره وکوی و پیک و جیانه به کمکوجی لسر علویان جاره که دن در کتی هولی هر جوره منطق فراست نتو پرست مذهب پرست یک پرست نابن چاره سری جبلی کمکوجی که مروواهی بدن شرمی و دتر اف تو تشتکی دنه تو تشتکی دجی نایب دست خستن بانگا ربر آپو یا 27 سباته یا کو ناوی آشتی و جواکا دموکراتیکه ده اساسی خوده بارمانجا وکه پیشی لگرتنا کمکوجیان وکه داویلی آنینا شر و پفچونی لروجات ناوین وکه ناسکر نامان فه هر کسی جیانه که آزاد حتیه داین یعنی اف بیواجو بوی آرمانجی حتی بو پیش خستن حتیه پیش هجی مریتی ده رزگاربونا روجات ناوین و مروواهی به پیکانی نوی مانیفستوی دوی ممکنه سوریه یا دموکراتیک روجات ناوین یا دموکراتیک ده سری ده جبو گل جبو باوری و جنان جبو همون اصنامین بندست تمیناتا جیان آزاد گارانتیا جیانا وکف و دموکراتیکه اف داخویانیه تمامیه که جکیه تشتکو امجوی داری فهم دکن هوانو لبنده دولت باخچلی بن احمد فلده داخویانیه باخچلی بری از چه که بجم نه جوات اما کرد براستی خوازه خود جوات که دموکراته جبر کرد کاکای یارسانی ازیدی علوی سنه جحنفی شافی شیعی خاچ پرست گلک جوره
باورمندی کردن دیسا هیلا زمانی و هیلا دوکان و گلک جه رنگه اوانا همو به امبیجن به سالان هفرا جیانه یعنی رنگ و روچی عرف و عدد و تورین هفجیانه آوا کرنه و دولتان پیشتاتر اویا مخابن جو خود دولت نتو دولت یک رنگ نه هم تنبونا کرده هم جو تنبونا وان جه رنگیا او دکن آسی دکن و وانا بری هفدن ویا جی فایده دی بینن جبر وکی گرک ملت مهنه کی وگو راسر دیروکا خو جبر کو گلک هزین دولت ناف کردان داشت مخابن هاتنا خوري خستن کرن نتنی ترکیه ایران جی عراق جی سوریه جی همو دواران اونا جبو برجواندی خو ملت بری هفدن دجمناهی ناف ملت خورد کن دوی گل مدسا وگو راسر دیروکا خو داخوانیا کجکشی او پاراگراف داوینجی به تایبەتی هەنێکی گۆری وێ ڕحوی گۆری وێ داخوازیان بێژن پەیامە خۆ پێشکەشتکە وێ هیلێ بە حەوجەداجە مە ئەوە ئەم هەفتە بگرن دەستەکاریە بدن هەفتە و هەم ملەتی خۆ بپارێزن بە حەراوایی باوەڕمەندی خۆ بپارێزن حورمەتی نیشان بدن و دیسا ئەم گەلێک نەتەوێن جودا ڕژی دژین بە ساڵانە بە سەد حەزارە بە دە حەزارە ساڵانە گەرەکان بێژ باوایەکی بپارێزن وی هاوایی بم سەروەری وان پێشەنگی وان نشان وانش بده جبر کنه که وان جبر نجات پرستی بونه هو نجات پرستی هوانه دکه که انسان ویا بدم برچاوا از ببیجم بله از دبیجم داخویانی داوی آکجه که درباره سوریه ده دکاره اشارت هندشتانه یعنی روبریا ایرو یل شامه نکاره زیده درش باجو هفانو ام و مسئله دانیالیه که در روزین پیشمده همی بحث بکن همی بحثا داخویانی که جب که بکن که هلوستار روبریا خسر جبو شامی و چوابه امریکا ولاتین اروپا اسرائیل هن ولاتین عرب که چقاس آلی گرن که اف منطقه روبریا خسر لتمام سوریه بجیه ببه اد بیجم قی پروژه سوپره هوانو دولت باخچلی داخویانی که دایه درباره وی پی واجویده چه بیجه ateşkes yani hunzanın PKK agerbest ilan kırbu ev dibêje îlankirina agerbestê tiştekî ne rast e ne îsabetli ye û ne li gorî pêvajoyê ye yani agerbesta ku PKK îlan kiriye red dike tu zanî Ehmed Belde ez Tirkî hez nakim û naxwazim bixwînê jî tu dixwazî bixwînê Normalement toxuxma. Bahçeli bir 10 yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görülmüştür. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır. Dibece. Yani ejvara bejim çi dibece. Yani heji gotuna terör bikartine. Dibece ev hemmi hez û komên çekdar yên dibin îdeolojiya PKK'de hemmiya digirêna xwe dibe hemmî çekdayine. Yani Devlet Bahçeli ev jara yekeme xwe îfade dike di derbarê vê pêvajî de. Halbuki telefonê Selhadîn Demirtaş kiribû, telefonê kesê din kiribû, niyeta xwe ya pak nişan debû ama ez di vê derê de faşîzmekî tam ciddî dibîsim. Vê derê gerçekten bakın mesela qala YPG jidke de ev jidin navda. Yani devlet çen rojan bejin çapemenya Türkiye veya Pompe'de. Tamam em seri xwediriş ki bulak seri mejik xlas. Ama yani evaya hela hukuka nam netwij narast. Eğer civine ku habiya İran, Suriye, Irak, Türkiye, PKK yani Brez Öcalan civinek çebikrana, hevditinek çebikrana, konferansak çebikrana, gori ve him Diyarbakır tana hamu per alakadar bile. Ama naha devleta Türkiye ve Brez Öcalan hevditinek pekdinin evayatine Türkiye alakadar dike. YPG kasede hezeke Suriye'ne, hukukavan bir Suriye ra. Yani peşeken bejin hezeke hezeke muhalefeti İran'ye. Disan bejin evi muhalefeti Irak'e heye. حريما ام بيجن ازديا هذي خو باراستني يعني اوانا نغالي في هفتنا تركيا و PKK'ne بريز Öcalan اوانا تاني تركيا على قدر كم في اباي ها تشتك مساله ام بوك apoizm ifade etkin de çarşovaya ditini projenin Öcalan'da gelek sazı dezgahının edi awana ne kurdun na Sri Lanka'ya jenin Arjantin'e jenin Avrupa'ya jenin bejin grup'enin awana ji goreviyen bejin evji çek verdi. Evjen bejin xorra dest bikin. Yani Türkiye ve hele bas çünkü em mesele bir mesele kan namnetevi sinore bejin zana yekşi Türkiye hin gavne avitin.
Yani na tamam. Peki vak gavit go em algırbeste inandıkın bura Türkiye operasyona bada sakınandın. Van mesela bakın. Erişadaki naili civinek çebbe yani. Ahmet Belda Naili bir civinek çebbe. Yani devlet Bahçeli pevajı xarab dike. İşte bejim. Mesela çıt bezani kavya bukhune ju az tercüme bukaz. Ne fazım devlet hakkırış büküm sos etmamız dikirin. Perverde dedi. Sosyal, siyasal, ekonomik güvenlik, toplumsal maliyetiyle birlikte insani ve vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir. Kaldı ki başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz açılmayacaktır. Mesela DEM Partici vedere hedefte gireştere Böyle. Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermek mümkün değildir. Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Türk milleti çiye, Türk milleti tamam mı? Harici ve dahili odaklar. Yani milleti Türk ve çavi xanegre ve tahammül nişane van kesan ne de yin kullu hundur ulu der ve jibu peşarojalar buna xeteri. Tiştek hani bir rahmet uzanı. Vaktaki Türkiye disa MHP vakti Türkiye'ş beşracı MHP disa ambejin partiyen Türkiye dugotan em hemberi PKK tedil mitingi çebikin li Bajarı Kurdistan'ı. Yani bırak Kürt hemberi PKK seri rakın. Derkabin mitinga çebikin bimeşin. Tüccar serine kadar belki PKK tevgireki Kurdaya Kürt hemberi Kurda ranabe. Yani ne vakit rekistan kışı. Hamu peş PKK civataka 1 milyon Kurdanın enha vi mantıkı nezikte be ne mümküne millet kabul naka yani. Derce berde bir bore mesela Brezilya vaktak daxuyani da millet bedengma. Çünkü millet bile reaksiyonu nişandı da yani ve pevajı ve niziktayına devlet Türk ve zihniyeti. Devlet Türkiye hiç zihniyete xona göerne her tişti Kurdan fazla vakit tedbeji seri xubet devine bıra onajı leh. Ya tevgera Kürt hin tam sediset beyan nekiriye çekan berdedeji merik jinha ve serkeftina Türkiti ilan kiriye. Terörle demokrasi, silahla siyaset, nizanım kaosla huzur bölünmeyle birlik böyle. Tamam yani mesela bıra avcı berpseci yok. Ne hocam bu konunun yani kesin bu kazın dıkarın her deri gibi. Çünkü çapamanya Türkiye'de parmak. Merik naha fatihat konu. Geride kalandı be 41 yıllık terör ve bölücülük. Yani hiç geri ne var işte bejim. Yani ana terör herimizin devlet Türkiye'li kursan yani, etki. Yani daha mesela en beşin tiştek dübece ateşkes ne lazım yani agribes ne lazım bıra hemen silah bedin devlet Türkiye tamam. Her o vakte bir ara prosese gibi bakın. En beş kabul bakın. Bıra ne kara beje Türk milleti. Ne kara beje Türk milleti. Nana bıra veya peşi Türkiye mesela Türkiye milleti ji ve me kısme kime kabul kırne ama gerek böylece millet evi coğrafyayı. Böyle. Ya Türk eznikarım bunun Türk milleti. Beguman. Benim Türk milleti ya. Ama naha hassasiyetin kurdal berçavan hadir bana. Çekberdan beşi yi gerek ar nakşaraya ki beşe. Mesela ve tarihi hayani ve tarihi gerek abudun. O bu bedinci gerek az revakum. Erişan bedim sekanandım bura ve gori ve prosese evlenş kabul bakın nekin. Yani evliyaş dönat yitiş tekinatı tanıdı beşi. Erişadı ki beravajı ve hamur randı xatmini وقتی خوین دولت ترکیه نخودا ایدی زلال نبیه پرسکایی که وان هنن آنجا انی هنن هزارن چنن نزانم لی تفکر آزادیجی یعنی گلی کردجی veya bir viyavayın alınır yani emi çek devje berdin o belavelayı beben o seri xubetim tişteküsa tüne siyaset edi xaza beguherine siyaset edi em bejin tane mesele çek bede aliye ki siyaset edi navgin edin sazi u dezgah edin viyavayı xaza bemeşine heza sivil heza siyaseta sivil, heza embejin abori, heza civaki, heza zaman, heza xorre xistin kirna embejin sivil, disa embejin heza diplomasi, viyavayı ye xor nuva rey bxe, xort beke, xo peş bxe, ve çarçebe de berxon, Türkiye gereka veya kabul ke, riya ve beke, ve veneke çma kurt ci xuda sekinne, her işte xor rades bikin. Tiştekidin ez ve bejim, mesela devlet Türk ev pevajan hem teda dijin 1915 dadan dest bekirin çökertme gotin pişti ev kasara disa çun berdest Brezilya canan çökertme avan çökmüş bu madem ki ev geçti ve heri
çima bebedel olsa bir seri kurtarı bitevini. Tamam. Mesele siyaset ekonu. Kaviye Hem te hem jime. Kaviye bu konu. Beni. Çifam. Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler yürürlükteki anayasa ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır. Ve dahyani az ve avaylıkın avayanak muhatap kurdana göre belki nafkodanak problem ki taybetici Kemalist ne zusad fikrim çünkü Kemalist geleki ve derdixin peş heneki sanki avaya ji mesajek bu ana ya ne havcem bahçeli afkası tamam mesela eko ve pevajü breva be eko daya despekrim bahçeli böyle yani jbuyet beşim sözcüye ve pivajı serveri ve sözcüye ve yani konsept devleti balkeşe caraya keme ama merik sağa ne sağa berdeki devleti böyle na avaya karamı üzerine keti avaya disa komisyona ki wana evju sernavi vak berdeki devleti sernavi te peşkeşkin avaya kesim ve pivajı demeşinin ve ya ne kare beje mesela vaya çoğu haddi kadar bastık yani ya az ve avaya mesela be بلاد ve silahı xwabînin teslîmê Türkiye Cumhuriyeti bikin. Yani em milletê Kurd em nikarin bikevin nikarin gurura me heye rûmeta me heye em jî milletekî serbilindin bi qasî xwe hene wextê ku em hebûn ew wan nizanî bû na wekî gotina te mesela avaya prosesek wê tune yani prosesek şemalek wê tune nexşareyek wê tune tenê bi gotinan û gotinê ku sadike ku em bêjin ji dûr dixe mixabin ez wisa bêjim wekî sanki hin hêlan ve hev nekirine yani na piş perdî gelek hêz hevdîtina pêkîn hin hev nekirine bo ya hin tişixtemîne bo ya ev mesajlarına ez senekî dixunim dibe pêdivî bir yekirtî heye li Tirkiye mesela ji PKK re dibêje bölücü terör örgütü ji Öcalan re dibêje kurucu önderlik. Mesela zamanê xwe li hember Öcalan guherandine. Dibêje bölücü terör örgütü bila li hember kurucu önderlika xwe hürmetkar be. Bila gotinê wî bîne jî. Rêvekin hevdîtina pêk bînin. Dibe gotinê wî de dibe çekdanîna YPG jî heye. Tamam bisakin. Tamamen çekadayını lüdere. Ama rêvek bira kurucu önderlik rexstina ve hevdîtina pêk bînin. Hani ki nikaş bikin navxoda meseleyi zelal bikin. Mesela ama matematik devlet Bahçeli Bangla PKK dike ji serokatiya xwe rêz bigire li gorî serokatiya xwe tevgere. Tamam. Ya ama 30,000 insan jî sırf ji ber ku pesnê Öcalan dana hepsê dane. Belê. Eva çawa tabii vakti kanun biguerne. Riyan ve peşiyon zindanê de serbest kirdi. Kesik mesela Sayın Öcalan gotiye hatiye girdi. Önder Öcalan gotiye hatiye girdi. Ana jî Bangla rexsine dike ku li gorî banga Öcalan kurucu önderlik. Tamam vakti rêve bikin bira Öcalan wan rahatîne pêkine. Ji xwe meseleye ekşevnî ne? Bira Öcalan kurucu önderlik riyan ve bike û ew bikin hevdû ifna bikin ve meseleyi nikaş bikin. Vê ji tunakî te Öcalan wê derê xetiman diye derî lê girtiye. Komisyon eken bejin du sekas mehecarı ancak dikarin biçin hevdîtine ki pek binin. Ve deri agirbest ve avakriye duhaze ve prosesü nikaş bike u gori ve em bejin gava bavêje. Tu vêya jî provokedikî êriştikîn nahêlî. Edibêje bira çek verdin hema çek verdin jî tu proseyek wê nexşariyek jî pêşkêş nakî. Çi bi wextê tenê bi gotin û êriş. Du tişt hene na Tirkiye. Daxuyaniyê ne başladı bejin zihniyet de berê devam dikin. Xo em bêjin zihniyet niyetê dixwazin biguherînin zihniyet de berê devam dikin û êrişa dikin. Tiştekî tu neyê vêgavê sahayê. Vira tehdit dike dîse gef li korta xwe dibe werin çekê xwe teslîmê Tirkiye bikin eger we teslîm kir we nekir em çi dikin hûnê berdêla wî pir giran bidin. Niha mesela salê hefteyê Tirkiye kanûna efyê hebû got hemû qaçax nizam kî çi hebin silahê xwe birin teslîm bikin em ê wana af bikin. Af jî derxist lê wextek em bêjin peryodek ji rêvê çawa be biçin kî derê çi bikin çawa bikin tiştek wisa jî nekin. Hiç tiştek nakin. Hiç tiştek nakin. Ji bo Kurdan bi tu şiklekî rûmeta Kurdan destûr nade ku milletê Kurd çek û silahê ku di berdêlekî giran da bi dest xistiye
پرگالکی آوا کریه تسلیم دولت ترکیه نه تو کردکی وی کی قبول دبی نکرد یعنی داری تماشا وان نمیشه چکا داویجی آوی باوی آوی بله وان چکا داویجی فابریکه جاردن وانا دخی تشتکیدن جوان بینا چیدکی دخی بتونی تو زنی بله. اما تسلیم دولت ترک نکاره وره کرد بدرنا مدیا جباکی Bizi داشت مخابن هن کسی فکر نباش یعنی امبیجن ایرشکان ناف کردن دا جهنن و مسئله گرک ترسا نقاشت کن گرکان ویا بزنم تفگر آزادی پکی که قرادستی دولت ترک ناکه تسلیم نابه اول خازه سیاستی بگوهرنه سیاست چکداری نه تنی کرد دولت ترکشی سیاست چکداری بگوهرنه devje berdin o siyaseta sivil ava bakın. Mesela Türkiye çabuk yani tane peki çek berdi ama Türkiye gerek qoruciti cerdamani dev berdi 6000 evane. Pergara embejin jiteme, pergara istihbaratı heye. Pergara embejin timi taybetenin pergara leşkeri ya Kurdistan'ı organize kici orduya embejin meleti amede gerek avana hamu beyin guartın. Devlet Türkiye, leşkeriye Türkiye mesela anti terör kanunu yani anti terör organizasyonunun kanunu embejin deftera Suriye avana hamu gerek bir laf kırın. Yani tane PKK çekberna da devlet Türkiye çekberdi. Hemberi kurda. Ne ku tamam devlet heye devlet kanunu ve yani polisi ve avliye işte gidini. Ama hemberi kurda gerek devlet Türkiye çekberdi. Riya siyaset etti ve ki siyasetteki demokratik herkes bu ifade etti. Bu vakti evci etti. Ama gavak milleti hem hündür hem cidder mukabın PKK sanki xorradast kiriye. یه هرچی بیله او خود تسلیم دولت ترکیه بکه تشکیل تونه Türkiye hatta ne be velatı vekhev Türk Kurda hakkı Kurda ennetevi bir şahsina hatta bu Türkara ne be vekhev Türk Kurdaki kabul nake tek o şin mücadele ve hatta da bir berdevam bike mekesi ki kal ardı ne diye yani kıymete milleti Kürt baqasi milleti Türkiye hevanlı az xatir cüvet xwazim ببرته پیپک از بچم برای جنان و داره هن کسی دیسا رخنت کنی کلترالیزم نخوازه فدرالیزم نخوازه خواستری نخوازه فنا فلان aynı پیپک دگود برای جنان ده ترکک لترکیه خودان چه حقیبه به چه قانونی به چه یاسایتی پراستن کرجی aynı خودان حقیه وقتا که ترک امبیشن üniversite هیه به زمان ترکی یا کردش گرکه امبیشن TÜSİAD'a Türk'a heye TÜSİAD yani sanayici liberal sermayedar ya Kurdaş gerek amede hebe. Sendikayın Türkan henin. Sendikayın Kurdaş gerek hebe. Be Kurdi u mafya xo sendikayı. Bekar u dizi Kurda Türkan henin. Kurdaş hebe. Mafya Türka he. Mafya Kurdaş he. Be zamanı xo be çanda xo be kultura xo be gotuna xo. Yani kanuni be kanuni. Çe millet xwadi çe akabın Kürtçe hebe. Bu veya naxaza be harimeki be avayeki peçuk سینوردار بکن یعنی از مافیا خود زمان خود خازم نه شکسونه زمان خود تیب بکار بینی مافیا خازم نی یکسر به نقاش به گمان به پرس درک بکار بینی جبر و یابیتی نزمان قد نه مسئله کرد حتی داوی و کیوی بو نبو جداد بی یعنی معنی تونه وکی یعنی وای شوس دنیا همان از خاطر جواد خوازم ایواره فرصت بی مزی وطن شیکم اما فرصت باور نکم ببینم جبر که از وان روزال سفری ما به هویار روزی خوش آزاد دم باش مالی آب یک سپاس احمد سپاس خوش